Angel po, Ma'am Angel. Naligo. Ay po, apat renta. Ay po. Magkano po yung Ayan, ang tawa ko. Hungarian chicken. Yes po. Yes, ma'am. Order po nila. Hungarian rice. Yes po. Hungarian chicken. Yes po. Isa lang. Yung, yan. 89. Ayun, yung cheese bomb siya. Yung cheese bomb. Ay, yung cheese bomb, sir. Cheese bomb na sausage. sa chicken fillets sa Hungarian, sir? Ganun ba siya? Yung cheese bomb sausage sandwich overload. Ay, sandwich. Ay, yung kanin. Ano ba yun? Yung kanin. O kanin daw, sorry. Iba yun. Yung sandwich yun. Ayun. Cheese bomb chow pan. 89 po, ma'am. Chicken fillet tsaka Hungarian, boss. Thank you. Lalagyan ko ba? Take out. Sir, ulan. Ulan po. 89 po. 89. Lagyan na po ba? Try po, try nyo habang mainit po yung kanin.
po, Ma'am Angel. Ma'am Angel? Angel, ma'am. Yan ay may tao, pulak-pulakon. Patay na may ducks pa man. 310. Thank you po. Bakit ako? Hiling, kalamuan na lang ito. Yes po, ma'am, sir. Nakita ka naging wala! Oras na eh, paseling dali dito. Paunang niya kasi nito. Lagi po pagkakit dito. Sabi na ito. Pagka 20 o pag 15.
Siya magkano yung ebon ko? Ayan po. Eton, sir. Yung Ay po, pugo. 4.30. Ay po. Yung dito ka? Ay po, tsaka po. 20 pesos nga po na. Nuggets po, sa 20. Ay luto. Nuggets po. Special to. Sushi po. Sushi po, ma'am, sir. Fried enoki. Sushi po, ma'am, sir. Fried enoki. Sushi po, ma'am, sir. Fried enoki. Opo, kasi yung charger niya kasi sabi ko lang
Yan sir, oh, mga ayun po. Laklat. Boneless chicken. Sisi. Kaya. Ang biyernes na darang. Pwede makita yung inokin. Ano ka lang? 3 pieces po. Okay po. For a while lang po, sir. Ate, pwede po sige po. Manghang po ba? Ay, sakto lang po. Thank you. Try nyo na ma'am, malalaki po. May salad ko lang. Salad po. Meron po mga 150. Paper box po yung nakalagay. Sir. Hindi mo po. Tsaka isa ko yun. Yung 40 na po yun. Pita bread. Sabi ko na sir. Kaya vlogger ka. Maglagyan. Maglagyan. Maglagyan.
Tapos po may puso. Oh, okay na. Punta na sa kagabigan. Kwenta po. Siya na lang daw mag-represent. Siya na lang daw. 125. Alin? Ewan ko sa kanya. Pupunta, umuwi ka sandali. That 40. Ah,
Top size po tayo. Bali pag 130 bibigyan namin large size. Ito po yung na-vlog ng 10 beses. Ma'am, ganito kalaki oh. Magbayaran nyo lang small. Bibigyan namin yung small.
Tinagal na yung mga nagpupunta ng email, pinabalik ko. Ang pinakamalupit doon, ano kasi yun eh, ang shipping yun. Iba pa. Hindi, madam. Ay, doon pala si Dad.